Hallelujah, hallelujah. Vi ia le tua. Vi ia le lofa malanga leo le tua le nei tula fiafi ia ua. Tātou tonu umai fo i le si ui fo i po ngaluenga whai o le nei aso. Whaftai le tua lan tausinga. Ia ua whapeo na marutia lo tau soifua mai lava le tai ao si o mai le nei taimi. Ia me se fo i ia le la tau fo i safia ngai mga aluenga. Ia po o tapo inga fo i tono malu fale. Tono mota malawa. Ia le nei tu la fia i le sofa manu malo Yesu Keriso te whatalofa whawhelo i atu i le mamalu le tātou au whafonga o i lava ua mau mai le tātou por kalame o le manai o le manawa o ngā nuenga le nefia whatalo whatu vi ia le tua i lana tausinga i lana leo leonga ma lana whamalolonga me uma safa peo na fia ngai ma le tātou tunu ule nei aso ia le tua Fatal fatua le ne fia fi malo on sa i malo fo la monuia malo tawa tai tu foi mo foi vai pen fia nga jai ai o le taimi le ia la falta tu talo falta tu talo tato vala ulia le nga pa io le ia awa fo ile tato proclame le mana io le mana vo nga le ne fia fa tele le tu lo mato tama le tu le tama le alo mo le nga pa ia ua taunu mai fo'i na yo matou ainga ia ua feilo i manuia na i whanau fo'i sa ia o onga e fo'i sa whea ngai mga luenga i whafo e mis fo'i tonu whane ia u feilo i fo'i mai sa whapeo na tapua i tonu mota malau a leo ua matou fisanga i le manuia mai a te oelo matou tua e awa ia te i matou na momoli le nganga o le whaftaitele i lau fio ia ona o lau fio lava sa e tau taia la matou folaunga ia o matou iai fuafong fai o na yaso whaftai lau puipuinga ma lau leoleonga tai fui lau whamalolonga i o matou tino whaftai au whamanianga ma lau whaasoa i so se awala i tonu na i o matou ainga mai se lava le whaftai le maftanga li lolo nganga pa ia o lo whapea o na tau to lua lava mai matou musu ia peo matou tangata le ali ia o matou iai le fatino ino ngalwenga fai o na yaso wa furi o matou se matou te famolalo le nei tula fiafi tonu lava le tangata i ona manatu e fo i sasi le ali ia fa maulalo lava le nei tula fiafi fa mangalo i matou talo i lau fio mo le amtali o le matou por kalame le nei tula fiafi o le manai o le manava o ngalwenga fio mai lo nganga pa ia le ali ia i lau fa unga fa pa ia i matou me se fo i le watu ai o la upu i lunga o le TV a po lunga fo o le Global Kingdom TV channel le nei fiafi talo ia te o ia le fa unga la o fio tu maulo vi inga e fa va no Yesu Keristo amen ya la ususin tato pese stas ta fo fia pese ia ngia fia ska ko pese stas ya ona a mata lola i tato fa longlongo lola ia sina upu me la fionga le tua
Ma'atu mai ai o wha'afoi atu lovinga. Aola wipu ia katu ina pea. Leta ma'ainga fa'ale anganga wasilea. Ele ai se tasi o ana o Yesu. E te whaatuina la uipu I le vai o le pile mu. O le puna vai e tawhi mai pea. O no oli oli e ali e ua e au mai e fide mumoni o ua tua e whawhetai ua e whafo te ipu awa e o ngalala I le fia inu aola wipu e a whatu ina pea. Leta mau aina whaale angana wasilea. Ele ai se tasi o ana o Yesu. E te whaatuina la uipu I le vai o le file mu. E te whaatuina la uipu I le vai o le file mu. Hallelujah. Yeleli. Yel na ua e tanga I mai fo I le lungo le tatou screen I le fiafi. Tatou porkalame o le manai o le manawa o ngā ruenga. Ya le tatou au tū mai fo sina sa vali mo tatou le ne fiafi o fa utalaina. Toi fo tai se tai au fo. Toi fo tai se tai au fo. E tele upole atunu o e fa matala I le fasi fo ai tau lea. E ma fai fo I o na fa pea toi ti mata le upenga. Toi liu le to fa. Toi fa fo manatu, fa fo longona. Ya toi fai sisi fai nga fo. Tatou tala le nai ta ia I fo tatou po kalame le nei afia ua fa utalaina. Fuatai se tai au fo. O le tusi o lo mai esina fa malosi mo tatou. Ya na lo mo mai le tusi le na Filipi no na tau pe tolu. Tusi le apostolo Paulo I lo na tau pe tolu. Filipi lo na tau pe tolu. Ya a o lo na fa upo suma tolu. Ya o le tusi Filipi lo na tau pe tolu ya lo na fa upo. E sfuma le tolu o fa upo fo I ua masani ya I lau fa tau. Ya au fia to mai le ne fia o se me fo o to ina le tu ele loto. Ya o mai se upo fa malosi mo tatou umalava. Usula ya fa fonga le lau fa tawina. Le au soe o te le manatu ua o maua. A o le mea tasi o te whaia. O te wha ngalo I mea o tona.
o te momoe puno wai fo'i I mea o lumana. Te whafonga. Le au soe o te le manatu wa o maua. A o le mea tasi o te whaia. O te whaangalo I mea watua o te momoe puno wai fo'i I mea o lumana. Hallelujah. Yeleri. Tanga I nei le I tono tuspai. Toi ale isi ele yo o ise ele yo maya ini le sona taua ini men tutupu I lato soifua au ona o lato valawina ya o baenga fo yo lo mafai ona mau mai o lato wingoa ma I lunga o tuspai. Winga tato woya ili ya tangata taito tas ko ya ale isi le ise bea ngai mau mai le tangata o le sona mai o lato o langa. Ai le ne fiaf o te mana o to lua nai lua lava nai tangata o te fia au mai ia se fata te inga fa la tele el sa vali le ne fiaf o le tangata mo mua tala noa ia haleluya o le tangata le o Peteru ia po so o fo yo Yesu tangata o Peteru le sa vala wina Yesu o alu le fainga faiva Peteru I lungo sami taimi fo ina na ulua iwa ai Peteru I se va venga wina ese ina ua whapupula o na mata Yesu. Taimi na whamai Peteru Yesu walu le po matou whangota e leise ia. Ia o lea o ngā sami o ngā sami walau I loa ele. Si la fia le nei tangata o Peteru. E whamai le taimi na usta iai Peteru matu I fole upenga e pe ona whatonuina ia Yesu. O le taimi lea na mau fai Peteru le vavenga ina ua fai mai ua masaelo la tau penga ia po o toi fo ia masaelo la tau penga po le ale na te sila fia le tala taimi lea na I foto ele ai Peteru mfai atu ia Yesu ma liu ese atu ia ma o le tangata ngasala Tatou mata le soifua o no Peteru ina ua fai mai Yesu le ai. E a mata I le aso le nei. Ona vea oe mawhai vai tangata. O le wala wina le nao Peteru na wala awina ia Yesu. Ia, ona a mata mai lole ina ona tau muli Peteru me umalava e alu ia Yesu e alu Peteru. Matangia mai ai leo langa o no Peteru e pe fōringa mai. O se tasi lea o poutu toa o le ngaluenga Yesu po le se tasi fo o tamali e matua I longalo na tula mai I le mafau fau o Yesu I le lato maftanga. Ia po se so o fo I matua I longa lona taua I le fina ngalo Yesu a o tau mawhai Yesu e ati na ia le lona malo na saumani na fio mai maia. Lela wa ho fatasi Peteru ma Yesu so se mea e fai atua Yesu e mo mua Peteru. O le ala vale mea e fai atua Yesu e tali Peteru. E tuai o na tali mai le isi vaenga leo so. Ai mo mua tali Peteru. Hallelujah. Leo langa le nao le tangata fato a mata o na taumuli ia Yesu. A tonu e fape na fo I fo launga I le vaitau le nei o le tino lo tatou iai. Taimi o le fato a vala awina o tatou Yesu e vea tatou ma uauna pe vea tatou ma soo ia te ia tatou te e fai e o tatou tangata ma e ta lai lo na whirangalo e te lo tatou fia oso. O le fai a sia tamai mea oso.
fotatalo oso fai a o ngā pese o le lotu walu la toa le misi le lotu le asa fia so se mea e ta o Yesu wan fa penale le mea sa sau ai le o langa o Peteru ele uma tu foi le talale a Yesu o le ase me fai to Yesu a tali a Peteru fa pena uma le soifuanga le tatu te ya ele uma tu talale fai fau o le su ese si ele fai bele si ile li mon tangata o le foto avala wina taimi o le popo fau o le maftanga ma Yesu taimi o le fia o le tangata e ona so se mea e fai ma Yesu oso ma nei ai o le olanga o ona o Peteru hallelujah pila ona mai li tato mata upu le nea fiafi tangata uma lo ia o lato talaanga i tono tuspa ia ma nei ai o le lato o nanga ma nei me uma o lato walawina ia taimi sasi ai hallelujah Peteru tangata e matuai longa lo na tula i mai le la maftanga ma Yesu e falling mai e pe falling mai le fatu tuanga o le so e uma lo Yesu so loa Peteru ya ole le fatu tuanga fatu langa ina le so tu sal fatu langa ina le so e pe falling mai e uma lo Yesu so Peteru matua fo ye le fa pe a me le tai lo ye Peteru o misi lo fa tau pe se tai min fa pe to Yesu a me o ye tai a me o yo to da so o ai le la supervisor ya ko la ngole o nga Yesu sa wai sau Yesu e tofil tangata e totas e uye to sfur male lua le so ai tofu tangata man matafa yoi tofu tangata man balawina e tofu tangata man duty hallelujah tinga ona fai me fa longo male so a tono la foi fia tali le so o la to se mana onga o se la to tata no nga ma Yesu e tu wai ona tali mai le so a o leva na lunga le leo Peteru hallelujah hallelujah vi ia le o le so o sa moli mawina va venga Yesu o le so o na faia Yesu ia va venga o pupula o na mata lo na winga na o ai na vai o le so o sa tala noa Yesu ai fa longo le ia Peteru lo na winga sa o la fa longo me uma sa o ngai Peteru la maftanga ma Yesu na o ma ia tonu le lato maftanga ma le li o le ai le taimi o ia ma Yesu hallelujah ia le li ai pangalea ele o to e po se lilo i le mea te le na tula i mai ia Peteru i lona fa fiti fa tolu ia Yesu hallelujah au fela na tau tinonga i le taimi na fai mai ia Yesu e tau suai o tau o na au ai tali Peteru e tau suai a tangata uma ai o au Yesu ele mafai o na o tau suai ia te o Yesu alo tusia mal tusia luka i lusu malua hallelujah mai o tau tino ai foi Peteru leli ie wa o sauni ta te o fatasi ma oe i le fale pui pui a toa maleot mai le tali a Yesu ia Peteru e le vivini moa i le pone se ia e fa afiti fa tolu mai ia te le wa uma na o ina Peteru ha o fa longo ha o ai ya o savali ya o le tautala tali tonu vo le loto Peteru le ia se si o Yesu wa le o le alo le tua hallelujah nang pa vo le tangata na tali atu ya Yesu no fsilingia Yesu le sa to fa longo tangata o le ala to ta o ya ta o ya na Peteru a fo ina oso mai fa mai o o le keriso
o le alo le atua soifua. Aleluia. Matua tu mua le loto Peteru te tonu ya Yesu. Haleluya. E iau na o tō malau lau maia. Le taimi o whamanu yanga o leo langa au na o Peteru. Sa le i sa nimo le mawhau o Peteru o la yeise meo le a yeise taimi whawhiti ai lo nari. Fa mai sine ya teine titi na fa ya Peteru. O ele le skanga ngau va ai ate o ro fa tasi ma Yesu. Mai le ayo te le lo ale natanata. Haleluya. O mai stangata mai o ele sire ngau vai. O ro fewa i ma Yesu. Te lo e se lu itau le au mai ile. I taimi ia o lu itau ia ma fa ma vaenga sa fa ma sino ina ai. Peteru pe na te iloa Yesu. O ia le sa mafuta ma Yesu. O lo au mai se le sona mo tatou. O fa fea mai tatou mo mau. Ya Yesu. O tu mau le tatou mo mau ya Yesu o ia o ke riso. Amanta ye taimi o tatou fefe ai e tala noa ya Yesu i lumo tangata. O fesili le na le lo lu ita o ita ua. Le taimi le ona fa fiti ye Peteru. Amanta o ta fa fiti e tau Yesu i istangata la tu tele o ilo Yesu. Amanta o ta fa fiti tate fatino ngaluenga wa umona tofita ua Yesu tate o nai. Le ase me wa e whawhiti ai lo walawina. Le ase me wa e whawhiti ai e te savali pe iluma e tau avele walawina wa totofi ai oe le tua. Hallelujah. Ia le ri. Te le taimi ta te whawhiti ai. I me whai. Ma le tā o langa au auna i le tua ma le tā walawina. Ia le ri. Hallelujah. O le taimi ana whalongo oi Peteru o vivini whatolu moa. O le taimi lea na toi mana tua e Peteru le whetalainga Yesu. O mai e le vivini moa. E le vivini whatolu moa se ia e whawhiti. E le vivini moa se ia e whawhiti whatolu mai ia te. Taimi ana whalongo oi Peteru le vivini moa. Taimi le na toi mana tua Yesu. E Peteru le whetalainga Yesu. E foi so tanga o vivini o moa. E wai fa pe lava le awa o nga faltus pa ia tatou te mata tatou soifuanga i Samoa pe o le alam le ana i to ina mana i lo matua i le olanga i fa Samoa taimi vivini i le moa i lo le leia to ina o momo mua la o vingi le fako akakas vingi mo longa lua o kalko vingi lo mo longa fa lo winga o kalimo la kai ngao mo lon to o se mea le whanga le lima. Mo tolu ia. Alona winga o le po wa le aise mo mua, le aise mo lua. Wa le la ngona le leo le koko ea le moa i le po. Mo tau fia uma moa. Awange koe koko e se moa. Fai mai Yesu ia Peteru e le vivini moa. Manga ngā wa e whawhiti. Se longo wa e whawhiti whatolu mai ia te. Ya Yesu. Taimi ana whalongo lo Peteru. I le vivini le moa. Taimi le ana mana tua i Peteru whetalainga Yesu ia te. E ila si vaenga ta ua le nae. O lo au mai eise to tanga. O le tala le ia Peteru ma le tatou. Sa vali le neia fiafi. Fuatai se tai au fou. Taimi lea fai mai ua matua i tangi tu i ai Peteru. I loa o element tupu. O loi mata o Peteru. O loi mata lea na toe ta pena ai le tai au fou o Peteru. Ina ua toe la ngona Peteru lana me o fai wa le tala fea ngai ma le lama aftanga ma Yesu.
O ia whaafiti ia Yesu, o Yesu o lona alii. O Yesu o lona matai, o Yesu o le alo le atua, na ia tautino. O oe o le keriso le alo le atua, a le ua whaafiti ai Petero. Hallelujah. O inana toi ti matai le tai au fou o Petero. O inana toi, na toi, fetutu na iai muri ao i le mafau fau o Petero. Hallelujah. Ma toi manatu ai Petero. Ta no fai lo oli i. Ua o whaafiti ia tei. Fua tai se tai au fou. Leanga o le tua nai. Ea o ngā le tua nai. Ea o ngā me tupu le tua nai. Ea o ina ai lo tanu mana. I leo toi pō mala ele. Whaafonga le tunu uma le au fai tau tusi. Tato uma o e ua malamalama. Ki le tala. Taimi na toi uma le tangi a Petero. Wala ngona e Petero na salamo. Ia na ufa yantu loi mata o salamo Petero. Na toi ti mata ai lo no penga. Na toi fuatai ai le tai au fou o Petero. E toi savali ai Petero e whaauau lo na malawina. Ia nawa e silfia. Petero lea na fufoi na tuu iai e Yesu le pule ato toa ia Petero. Fe mai o te ati na e lau e kale sia e lungone nei papa. Petero lea. Le urua i fai au leo le kale sia. A Yesu lalangi nei. E se mana ia o se tangata e langona le sese. Langona ua fale tonu lana savalinga. Ona toi tūre i runga e toi savali. Langa o tatou uma e whea ngai ai tatou malu tau ma whawhitau li o soifuanga. Iei teimi o mai ai mea ti ngā ia te tatou. Iei teimi e sasi ei li savalinga. Ia ona manatu ale o tatou o le taunu unga le. Ia aile ai. Whawhetai ia Petero sa toe tu lunga Petero. Ma toi savali e whai le whina ngano le atua. O e whaafonga mai le nea whiawhi. O le ase mea ua whaatuta ia ai lau savali I moleri. Le ase mea ua pōna tia ai lau vavai atu e whaawau o tofi mautiute ua valawina ai oe le atua. Hallelujah. Whawhetai ia Petero. Na ngona e Petero lo na salamo toi savali loa. Le nā wei si la fia le lo loto mena. Whamanu ia ina ai lo langa o no Petero ina wato e whaawau. Le asa manatu se isi. Ai ana whapea e whawhiti Petero ma le koe fia fo ia alu ia Yesu. O aina te tau ave ina o feo le a whaavai ai le kalesi a Yesu. Hallelujah. Ai o le so ole nei. Matua I mao wa elo na tula I mai. Hallelujah. Vi ele li ina wa pauli tangata ma toe tu lunga masavali. Hallelujah. Ia na o an Petero ile oti fa maturo ono le tala le leia Yesu Kristo. Me atu la fasioti Petero fa sa tauro mai Petero awal fa na we si le fia fa u lunga vai fa u lalo le ulu awone I fa tusalo fa sa langa mal fa sa torino lo oli. Tangata wa onga mai fa le tono. Le tangata wa onga mai mese. Le tangata wa fa onga wa maua mai le sona I ni mea na fa le tonu wai li savalinga. Hallelujah. Asa fa fonga le ne fiafi. A fa wo yese lape la savalinga ma le tatou savalinga I le tua. E o le ngā pa I o le li. E sau e toi fa tuta ua I lunga ma toi fa wau savalinga.
e leo le taunu unga na. E leo le taunu unga le nao le tā sāwalinga. Whaftai a Petero. O toi fuatai le tai ang fōu o Petero. E ala ilona tūlunga ma toi alu e au ona i leli. Ia leli. O a whawhita uli. O a waenga i tupu le ala o lo tātou sāwalia. Hallelujah. Ia mau ale tō vai. Ia vea lea, vea ni whawhita uli, ia vea ni sasi o le sāwalinga e whai ma le sona o le tā o langa au ona moa tai au. Ia o ngā le tuanai. Ia o ngā mea tupu le tuanai. Ia o ngā ai lo tā ngā ia tu le lumana. Ia le li. Whape foi mena tupu i le. Si atali i foi le sa alu e wha mau le oa asion tama. Hallelujah. E ui a o mai mau umaku perko inga male o loa na alu mai. E le taulia na mea i mafau le to ina le sa no fotu fale. Le tupe ai o le me sauma. Marwesi. Hallelujah. En fe mai ina wa o ina le atali. Ina wa uma le tamau a inga. Wale ai ase meo tutoi a te ia. O ile na. O ai le atali i se o langa pito i siri o na maua lalo. E le i whapea na. A whai o lei au nalo lato a inga. Lona winga ile tango se feau. Lona winga ile palpala lima. Lona winga tau sami mo mua le tani ile ya ai ya le ya au nalo tama lato a inga. Ale me o tupu ina o sasi fa yunga. Se lol fa yunga fai. Yo ina fo ila fa le tonu ai savrina. Taimi na o ai le tali ile o langa palpala. O le manongi o le. Me o lo fanga i pua vai ane le fa fonga. O ina na toi ta pena ai. La ngona ma le mafo fa o le tali ile. O le wi. O toi fua tai ile tai au fo o le tali. Ina wala ngona lo na fia ai. Na matela ina. Aya tu na o me aya pua a ia la te whafsanga ai. Manantu lo le tali i whai mai. Hallelujah. Ele o tele e me ai. Ele o faulai e me ai au ona lo tama. Vai le utala no ia ona. Au ona ai muli le au ona ai mo muon tali di sua le tali i lo na fale. Hallelujah. Ele o tele e me ai au ona lo tama o fa mau. E pangalea ua o matela ina lo fiai. Te leo lele sona. O te tono le loto le atali. De fale tono le mea o i whaia. Ma na ia i o langona male manatu. Sa toi fua tai ai le tai au fou o le atali i mawhape i fou. O le a o tulai. Ma alu i lo tamau te whaiatu i ate ia. Lo tamai. Ua ouanga sala i leo le langi a toa mauruma. Ua ou le toia o ngā o na taua o loa tali. Ia vea o se tasi o au o ona. Hallelujah. Ma naia ia o le tangata e a onga i mese. A onga mai le mea na whaale tonu. Te lo o le tatou o langa ma le sāwalinga le tatou te iai. I le a ia se isi, i le o iai ni toftofonga mani whaale tonu. Ai o le lu tau a ia le tatou sāwali ma le manai o le mana vo ngā luenga le nea fiaf. Ia vea whaale tonu tupu le tā o langa o una ma le tā sāwalinga. Ia vea lea ma mea e toi ti mata ai le tā sāwalinga i luma mo le li. Ele ngatai
E leo le taunu unga le na. A fai ua tonu uta. A fai ua sala uta ia tonu tai. Toi mafau fau le ali. Toi au maile nganga o le ali e toi fa tonu o ta mafau fau. O le mea sidi ama taua. O le ta la ngona ina o le mea o le fale tonu. La ngona ina le mea lana se se. Ia ona fa sao mai leo le ta savalinga mo ata yao. Hallelujah. Ia se isi ele o ia ni fale tonu. Ai a fai e o mai fale tonu. Ia malape la pea ai le ta savalinga ma tau wawo i loa ina ta fa pe i fo. Ia ua ngaka i fo i. Ua ngata i fo i. Ia ono na winga ile o ina ta mafau fau ni fale tonu. Tele fai tau o le tuspa ia o lo lu tau i taua. Amu ia le fia fia i le awa inga. Amu ia le tofo tofo ina. Tua tua o nei mea uma o lo o iai wha manianga. Hallelujah. Ma na ia i o le tala paulo e peo na ia le tato o tūle nei tula fia fia. Taimi o le wha malo si au o paulo ia Kalesia i Filipi. Na e peo na sia sila mai ia i Filipi e tolu fai posuman tolu. O se mau o masa nia i lau wha fonga. Mai le au soe o te le manatu o maua. Ma na ia i o la matanga e paulo la na fai tau lea. O te le manatu o maua. O le tala paulo e le fa pe o ato atoa paulo. Ma na ia ia. E le fa pe o se lau pasene. Hallelujah. Ai o te tau mawhai a ina ia alualu i lumalo tau mawhai. A o le mea e tasi o te whaia. Te wha ngalo i mea o tuana. I lo o e o le. O i ale tele ina lape la pea hai ni savalinga. O mea o tuanai. O mea o tuanai. O mea o tuanai. Ana e whai mai paulo. Wha ngalo ngalo mea o tuanai. Nanga o le amiona ke Apollo le whai e sau toi wha manatu mai mea o na wha le tonu tuanai. O mea o uma. O mea o levana. Hallelujah. Ya la ya to mawhai ar ki Apollo e sau koi wha mangaku mai ngā mea. Mai ili koe au nganga e alu e whai au nganga i le li i o ngā wā ma. Ewe mai tala paulo o te wha ngalo i mea o tuana. Nei roi paulo o ia ele i se laupa sene lana savalinga. Hallelujah. O ia ua wala wina o ia e Yesu Keriso e vem o ia ma apostolo po vaa maipuna te avel tala le leinu ese. Ya laila ngona e paulo lona salamo, laila ngona e paulo lona wha maua lalo i le taimi na wha le tonu ai lana savalinga. Awale tala paulo na o lo lui tau ai ta ua o tangata au na i le ali. Wha ngalo me o tona. O te mo e puno wai mo le rumana. Ia le ali. Ia ole savali le na mo i tātou le ne fiafi. Au ane ia vele se ma mea ma mafa i o tā o langa. Ai ia vele ma mea e toi hawa ina i tā ua. O ani mea o tutupu o le tuanai na walu i tau tā ua e paulo. O mea ia e toi e tapa sā ili tā savalinga. Au ane toi a fea mea na whale tonu o ili tā savalinga le tuanai. Nea ngai whaile ma awala e tate o ese mai ai le whalo tanga le ali. Ia ma tā vai ai. Te a whai a veli tā wha ma mawhai me o tutupu le tuana. Ia vea leo ni le sona tā ua. E toe lu i tau ma toe a o ina. Ma toe pou ai tā ua. Toe mati ai sa valinga mo le ali i malon fina ngano. O si wha ma walalo a le loto e talia ai. Mea le lei.
O ia le puna le tua mo tātou le nei fiafi. Mana yo mana vo ngā luenga. Ia le tua o mo fo ina ia vanoa. Tai fo i le li. Ma fo fau ai le li po le ase upu. Fa malo se fo i lau whanau. O e sa ti ngā ina mai ngā luenga. Ia o e fo i o lo fia ngai ma fa fita udi. Matou uma o lo fa pea o na tamo mo e le ala tanu o le ase upu le tua e te fisina ngalo. Fai malu tau ya te manto. Fua o ngā le fionga pa ia le tua i le aso ma le aso. Ia I lava le tua o no lona manatu mai ia te tato. Ia avea me tutupo le soifuanga. Ia e fai lea ma le sona o le tasavalinga au ona I le lumana. Peo na ele tato au tū le nā toi fua tai se tai au fou. Fua tai le tai au fou lona winga whangalo mea nafi. Whangalo le tai au tuai wanu. E wa ai ta ua I luma toi fua tai lo ta sa toi fua tai ta ua awale. Ta o langa au ona I le tua mlona finangalo. Ia. E nei tu la fiafi o le upuna le tua. Mo tatou ia. Whamanuia mai lele I le tatou maftanga. Moli ato lo whanga. Mo to uma lo whapeo na whafonga mai le nei taimi. Ia po lea fo I taimi o le anga I luma fo I te mawai le nei por kalame ma e te whafonga iai. Ia I pelenga leo le tua. E whamalu rua tua le maua ia lo whaanga fo I ma. Waingo lo whapeo na komeni mai. Ia ono le ala sa tau whai atu tatou por kalame. Ia ai whamanuina lava le tua ilana upu mo tātou. Ia lela wa emo mai. O Jericho Williams. Ia tai uso te tele lava le whafonga mai le Jericho Williams. Ia lo sunga fo te tai ulale. Na fo toa. Ia. So ia le o whaio na scroll atu to tele o I lato fo isa. O whatever no e whafonga mai le tātou pokalame. Ia ai o le nganga maurunga. Ia o lo whapea o na manuia le savalinga ma le wholaunga. Ia maua uma I tātou. Ia le fia e ona I le rik. Ia o tātou pokalame na ne fiafi. Mana yon manavo ngā luenga. Whamanuia tele le tua I fuafuanga o toi le ne fiafi. Ia manu tele ina I le whatasi mai o le tātou matai langi. Ia ai le awhaise talo. Ia whai o le tātou pokalame le ne fiafi. Lo mātou tamai o le langi e mori ale nganga o le whaftai I lau fio. Ia ua o ina fo yo mātou mafau, mātou loto, ma le mātou nganga, mitse le mātou whalongo. Ina o mātou whalongo longo atu le li e lo. Fetalai mai ia te mātou le nei tu la fiafi. Ia vea lava mea tutupu e. Ia o ina ai le mātou savalinga. Ia vi ai la o fio le tu e la upu fola. Talo ia te oe ia alu lava male mana. O ai lava se tasi e whalongo longo ia lui tau wina o mātou nganga. I lau upu ala I lo fetalai mai. Ia o a fuanga lau whanau I leitu ma leitu. Te lope o lo whapeo no whafonga mai ai. Ia te talo ia te oe lo mātou tua. Whamanuia ia te ilato. Pui malawea. So se mea o wheo iai. Mai se fo inisio iei ni mana onga. Ni se fo I whata o tolia I mai o le tino. Na mātou te talo ia te oe lau whamalo longa. Ia whaato toa ia te ilatou lo mātou tua. Whamanuia I lungo le nei fo I ala hata. Sunga fo I Mike Preta, me se fo I le whaletua. Ia male nei fo I au nanga o lo mātou whaungaina. E mo moli ai lau upu ma lau savali. Talo ia tupu pēr maola le ali ie. Ia ua lava le tautua ina o lau fio ma lo finangalo. Talo le nei tu la fiafi. Whamangalo fo ni o mātou whale tonu le tātou maftanga. Ia tu mau ala o fio, tu mau lo nganga pa ia lunga ia te mātou. Maftanga le mawai le ali ie nei maso malava e o ai whavavau. Ono Yesu Kiriso lo mātou li whaola lona suafa o mātou bole mawala au tui nei. Amene, amene. Ia, whamanuia le tui fuafuanga o le nefiafi. Ia al tātou pokalame na al mana ia manawa ngā luenga. Ia soifua ma ia manuia.
Talofalava, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo sua la ulu le fo matamua sa longa i fo fanga i ampalauri. Ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu male se lua afe su valu. Ia sa yeisa no malanga tua i sa la elu. Samoa na tunu pele o te faaftaile atua o nava no le lei ia te tonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia pro no le atua. Ia ele se taimi o e talo fo ile atua mo se taimi. Ia le mi le lea lua afe lua lima lo fa pena na ia fa moe moe le tatu malanga. Ia fa te fia malanga mai lo ainga pe ai se noa. O te fia ia se la ngona sa ruitawina ilo tangata ino tu mo va ai le monga olive. Ia lo ia pe fetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lorangi nei mai o le fio mai o ia ma tu vai on au le monga olive e fa fia ngai ma le maru fo ile samo a fia loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu fo ia lo no le leile tato te malanga tu ai ya Israelu awane ingalo ya te oefa mlianga le tua ya olo ta tia yo ta lima ya ta uala volo ya ilfo fuanga fa so tai pulenga tato Global Kingdom TV ya mapuki lo so vanoa awane ingalo o se fia na telefone no nei tangata ona ele tasi se site lo fa pena ona tala no matus pa ya tau sanga umala ba lo malanga lo fai loa mai ele au la to le fa pena archaeologist ona maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia ile nganga ma misia i nu pa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu o sanga ia le fungia le tua fa man via fuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu le fa moe ona o Yesu. God bless you. Bye. Hello, Talofa Lava, Pulavinaca, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salam, Talofa Lava, wa paanga tato Global TV so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga Israel. Ia e sel tau so o lo ole atua ia o se mesa famani na ia ole
o le te la mea le nei uma ai o se o le unga le maunga o whilua inga le na tatalo ai a Yesu Keriso ai tu mai ia iria ma mo se le si tu nganga ula ngonga ai se va venga ula ngonga le nganga pa ia le tu ia a walo fa singo manga fo ima le o mai ma le panga inga le tu nganga luenga ai o e lo sila ma mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato kopoti di ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o e lo so te o le tua fa o lo totalo le tua ai ma nei fo lo o e te soli fo i au le tua sa semalanga lo ia ke te to ne mo e finis fa mo ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. Talofa Lava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023, and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa. Ia olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa vanoa o te malanga atua i Israelu. Ia o se ta fatu puina lava le fia ma le oli. Ona talitonu ese fole faitau le fia o ngale atua. Ia ese fole vainga ina wahalu ma vai matu lau ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia e pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yoltana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la matou baptisonga. To tele i matou 50 fa i matou sa fai en matou baptisonga i sunga foi whawhengainga peo na matou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa fai foi le viinga, ma fai pesenga, ma fai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a fai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wawanoa le leilea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le wawanoa, ia e fai malanga atuai, o no le swafo Yesu, amen. Talofa lava,
o lo wingoa o e seta wa suanga faumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oe. Pe a whai o i atu oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafi o te fia whaasoa i atu oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo atu iai o le a e iloa ai pei ona o wo iai e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i fo ai lo uloto, le i tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo tali e Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.